Icera rĩrĩ wikendi ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio kaunti-inĩ ya Murang'a rĩambĩrĩirie kanitha-inĩ wa AIC Githumu Kandara, kũrĩa anyitanĩire na etĩkia igongona-inĩ rĩa kiumia na thutha ũcio gũthiĩ mwena wa Njiri. President akĩoya mweke ũcio kũhũrĩra ndebe tabarĩra ngũrani iria thirikari yambĩkĩte kwanjia honge-inĩ cia gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ na waki. Kwa wale ambao mnasema SHA haifanyi, kuja ongea na huyu administrator wa hii hospitali, atawaambia ukweli. Ama enda kwa any hospital, they will tell you the truth. We have now allocated about 2 billion shillings kwa mambo ya barabara za Mau Mau. Tulipoanzisha hiyo barabara by 2022 ilikuwa almost 20%, saa hizi imefika 60%. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba mwaka ujao hizo barabara zote tuzimalize. Rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, President augĩte nĩ ahotete kũnyorotha mũbango wa gũtigĩrĩra mbeca nĩ ciatũmwo macukuru-inĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. This great teacher can confirm pesa ya first term tulituma kabla ya first term ianze. Pesa ya second term imefika 1 week before hawa wanafunzi wakuje shuleni. And we are going to do like that. On 23rd of this month, of last month, of April, tulituma pesa bilioni 23 kwa mashule yetu yote. Mweneni wake Minister wa mĩgũnda na waki Alice Wahome agĩtetera tabarĩra ngũrani cia waki iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Wanateta juu ya nyumba, Your Excellency. Nataka nirudie. Sisi haturudi nyumba, hatuangalii nyuma. Kama wizara, we have now closed over 300,000 units. Some of the projects and programs are long term. They are long term. They are not short term. They are not projects of one term. Abunge arĩa maumagarĩtie President magĩthiĩ na mbere na kũhoya mũingĩ gũkanyita mbaru mũnene wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Lakini nimefika pahali nikaona ni ũrimũ. Kwa sababu huwezi sema hakuna kazi inafanywa na pahali unaishi unaona soko inajengwa. Pahali unaishi nyumba za affordable zinajengwa. Pahali unaishi barabara za Mau Mau zinamalizwa. Na ile mambo yote rais alisema anatenda. Tukushukuru rais, umetuangalilia soko, tuko na soko Ngararia, tuko na soko Kabati, tuko na miradi mingi unafanya. Ulikuwa hapa last week na hatujachoka na wewe. Tulikuambia Murang'a ni nyumbani. Asante sana kwa ile milengo yote umeleta Murang'a. Ile maendeleo ulituletea pale Kangare, tunasema asante. Kuma Njiri Kĩgumo, mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.